put in my heart. So you're still at it? Yeah, good for you. I need to get back. I need to get back. Not only that, I need to lose some cholesterol and weight. They can sleep and say, so sweat. She's ready. Is she? Yeah, I really like her. She's our favorite. Bueno, kuna jana katla motrai buegi anso dan marketing kubura buegi bam patron ya sapul mamaya nunei pa okone melen mon me koros in patron tiegi e jol sagare bisik wawla ko kapi mulata pan kubura nenila sama saya kau kot buegi sapul me kubura sola kubur lebok o kubur kalaan mungkin sansalo ngamel me pitai e jol sagare wawla melen patron bon gi sapul matai Kabina KU and we Pohnpei. Patron Warniki Kabina Karyao. Patron Warniki Speaker in 11 Pohnpei State Legislature. Patron Warniki Isho Karagati Kupura Isho Patron Misho Bayam Katnan 10 Pas. Echugol Wawlap Kagatin Kupura Sapuso. Patron Warniki Nana Pas Metelenim. Patron Warniki Lang Kosakos Kasempalakan Chorus. Patron Warniki Child Chorus, Noviaki Mission Kapon Ranwood, while getting Kuburea, Ejmal Sakaran Wap. Sansan Nansam Matai program, Sinkabe Samatomot, Samatek Penen Ranwood. Area Pueki, Obis Riau, Obis Kasampal, and Pohnpei Ranwood, the Dosenes of Matek Pene Ye, Obis Interactor and Kampan Rosumawan, they would. Oka Patayang option Pohnpei State Public Auditor. Sansan Public Auditor ye Mr. Eric Paul, Patron Aleti, Kampan Kusunmao ye Mr. Stewart Phineas. There is some material when missing around they would have put the talk Kasampal unit, where to focus on Riau, the whole Riamet Pan Patron Taku in Pohnpei. Ikawa would motomoto the Orala. Sansan na sa matay program ira kariyaw apane mele talengin piling ki kaun report sapul matay to kan chorus sang ni kara to min patun pada sapul matay gets ti kasampalan ranwon o pa luka sagare nana pas meteleni mo an ka ketta o sapul man kita sagara ku kaun ko Kailangan ko may tayo Shoko Ragatin Lolo Ivan Padron Patram Chorus Pusagan Padron Umang Samat Court Hatsobe Tikalan Irma Kat Nan Moller Nan Wasailil Mungkin kerja mamangi sabel martelai sambau, mobil yang aku kit sabel mar aramas. Irma bil kerja kapagata court na court ngayon sarap. Kuyan kap kadin, kuanta tiban kit aramas. Kusian kat kurang sabali dan kurang. Hier kotaman makin masa de sangkaras mi. Niar katin kubura taran katin waya takit aramas. Wan tua de hier. Ewak sammele. Penir katin nillemata. Nasan boleh, ketki yang sabul ma angin mau, muri, kuya ayaramas. Ayai aramaso, penir kajen kubureta, kuya napapani,
kakairata wawauniki sabel mar kabegabengkan ni samba o wiye papai ayai bil sabel mar aramas ol kalik riaman makabna katin aler kawaitin karyawan kabna o sabel mer tual so sawasaka o kuburadar when nominate Mr. Paul o Mr. Benias only kampa riau kasampai me pedir solagatin kubura kitaramas and kinuya kapakap lolo asang karuspan ma a pedir katin katkiyong sabal ma herbit Israel talk chakan when William nirti o apapali sabal ma haramas ayayi director to be Honorable Steward Benias. Abilol Teo, State Auditor, Honorable Paul. Mepana papali o kapu o tete kwe tatakalan money and public and kinbung o ter matong. Nia chunga lobis ya balel na lobis kan. Kay kin mata wa me pan kolan investigate. Terapa kita masap so. Ya pan patroin sos. O kapung we pen tata. We pen apel pen mon. Kalana nirmain kot labalap. Sebagai sabol mar nganin kamaray. Ng saraw. And continue yang all kalik reman mo. Pwera ba abuse. Manaman. May peniro kabina. Karyang kabina. Legislature. Katkiyong ra. Ayran wiya tatawag ni Pumomelet. Akord. Terabang katin kuburera. May bukan paras. Seperti kaping kita bagi sabul marsal, kapeta pokoknya sawat, sani tabin kasarawi o imsak, nilang kapay, and not count what some from Jesus Christ. Kalangan komi ya nana pas kita ini. Dan sahabat macai program balik kecil, ye pausan yang sahabat macai kedepan ini sangat rawat, menjadi kaulan pukul. Hari isoka leban mar kecil kesampal, an betul patak kecil, o pergi luka, sahabat macai kabinan wait Pohnpei, welcome kecil o kecil kita kaulan kecil. Yang suatu Kajuan baca kapung saya saler nandu do pochle wan baron net kajuan boleh yang ketiga muat waju sekarang kita ban baron coach opel kacaman gaya kecai siapa boleh memanaman limbak. Bebenir kecil
kachkiya nga men kachay do socha ka kapres pachapach socha chapi socha ito ka sakaratan wala pa kuren sinan dun win wow choro kapres nan kini kasabul wow ang kuren penmar nana pas madalanim Melemen patron po na siya wong ki sa pagmatay karyaw ka na speaker. At yung lang kan mayang patyan kasumpal kan mayang patyan to watch. Ulianti mapanay ang melen karyaw ka na speaker o ya yung kapag lang. Dan kurang siya unan kaniyo korusya. Pagkayari ang kacin Kach, dan yang kacin utian, kacin katete. Alantaan pukul kaula, pukasampan riyaw ye, kanta harusun mau, upanyin pagdibaratin. Pohon ke senator cekan mayang pacar, director, at yung alur tawakan korusyo, melet penini, kamel masuk cuci penini, mga privilege Japan pacho wase pacho kalaman po paros chay bangkat langan sa pagmachay totokan kaula o iman pachuan pagita Mr. Penias kung pachota warap kung jumal boat o chay bang pachuan ang kaula kayo Kaya ko yun, alimangan, utalan, dan tambulan kau na puwag. Ay pacawan wata ka kung tawan yer. Ngay? Kau belar mon puwag. O siyon katete kan kang. May ban, we have po and Director and Department of Health and Social Services. Nimelan o lolapoch. O yaw na ikakors. Niya iba kakala ka basan ng kusunod. O kusunod ka ng Wayne Pohnpei. O Wayne ka kapatapatyan Micronesia. O iba niyan siya koros. Ujung. O duroroki. Siya. O yuya kututukan and Wayne Pohnpei. Sama chay coach and kachin kupuramawi. Congratulations. Taraboy yung magbiyayo ba ang pacuangoy kung yung kaulara kung siya yung pagkakasan nito nito. Kukubihin kami ang piti. Alakaula karya may pacuan bagay Mr. Paul over bahan kak pacuan John Momo aja ngay kau belar mon coach osun katete kan ranwut may ban we have for public auditor the mele lo lolapos o yawan na ikap course ni ay ban kakela ka dosan and kusunod ka ng Wayne Pohnpei o Wayne kanter kapatapatan Micronesia o iba ni Anso course
Ucu modroroki. Ucu Odroroki, Chia ko wiwi ako tututokat and win Pohnpei. Chia Obi Tokat, and Win Pohnpei, Sama chay ko chen kachin kuparamawi. Namachay Kota Kachikuramau. Congratulations. So mo mo cha darapoy pat pacho ko wi kung yung kasay. Ay let's make up paki tagat kachu pacho wan wiya o iban tor Michael MC. Kailangan kemudian irakel mau di dan program sabun sakarata wan sukses pambatuan muiter irawol kali kriamen apjen kaula iranka kamo sabun macai sakarata ni jangarangut mas julen ki absen su sakarata. Kailangan kayo moniba pacayan ni cuma sakarata, imin pacayan pagita ni cuma sakarata gua pan pacayan sakarata gua pan mencium bermoy, pacayan cek oras sabun man ketero, rumah kacu kubro buyen kak, buyen cuma kabel, mau coba mata, cek oras berkak kacu pesang mau bawa sabun macam itu. Ibaca tan sukses buyen kak buyen di melin, gaya cuma simpeni ini. Karena pelini tak meyang kaj terpacu nan berawat ranch. Sini ni cuma lagi sabun mandi, pergi iso kanana pasal pelbar kapu. Melelong kapna Win Pohnpei, kerja kapna o legislature speaker yang omikan. Pergi kupur mau o kaparapar kapmai kaci sabun mandi o mana kap manage. Baca mo may ranch, may kacit kukuran. Ibaca wata, pergi yan kapung. O social media cuma ni no kian so watch, pergi social media yang kamera lang matang ni no kumbe watch. May kacit muitang ye, sebab sinu sama yan lang. Ulian di cuma beli ni lang, o papa Win Pohnpei luan ka course. Niya so watch, pergi sa walang may kukuran lolo. Ujuj o kawit. Cuma lobis, bilang kacuman papa tu Win Pohnpei, langai Win Pohnpei, sabulak walu, dergulak lima, lautan karwaru, mai mereka kuat ni bongkan, mereka kecil ku peramai, o sabulak mai kawin. Aku macam ni bilang kacuman yang sukses, o pergi kacuman kafir kan bawah, ini kacuman pergita, ri cok cekan, o neriskan, macam tu kan mau nunggu. Kejadian sabun mandi kuburan eubene menemin pen. Itu orang main mangi sabun macam gambar. Ibaca pun karasaya so taitan. Main mangi yang saya taitan. Baca. Eri. So macam bang aku. Menemin pen eubene sabun mandi kuburan namin kaya. Obcailan ka sawas o kapor. Tetuba ta so macam bawari na base. Berla di kilo salado. Mai bang kurat, mai na bang susah tu mau nak kuperamai, apu ikar saras mi cuma dan kupoygi, ikin pacawan, tak marah maskan kengkadak pacawan. Persoalan non cuma dan kita sabun man kuperawar, na sabun macai imun. I sabun macai, pukau sang ramut pacawan, malai sawasnya jadi sawas penen. Pas sabun men Win Pohnpei kuperawar, dan kap beliau biasa, orang sabun macai kentang rusan. Orang kumai ngay sola ba chuan ba o no me katna legislature essential me chechen to problem ta apat akiba apo ki kamere me tien to watch ta administration watch no mau minimin o angin kaila the person is up na che to kamere no asu mi mu ba kan par kumai menen kam dinel sa ko kubra achwala na ba jojo sampai mai pokok mai lengkap kecil review kamera tamu boleh, mobil kapur itu tamu secukup. Kalangan o image mereka cabi kita,
H1 sa karatan kapil o kalawat pa kami ipachotan ng social media mo. Kalangan po ba? Bueno, dan katetem, kung mga talala, anitir kau na, may sudu bo yu, sudu bigit yu kau na katar, kung na pacuan, ayat, pacuan. Kalangan kabila, kalangan Mr. Penias, Mr. Pohnpei, Atuan na dahil kacil po ito, Mr. Pohnpei yan sekarang. Kalangan menintay, wala banyang pacem sa karatan kapingkan, o wow, melaboy badar moy, mowa, ito sa karatan kaping o wow, iba ni, bago sama cahaya nila, kau na coach, bagi, pupunta solap, limpok, meleta cekap kecipanan, ranwaj. Itumal sa karatang wawalap, bantu pura disanagan ng wisolo. Pacuman waw niki, naan kani. Wawat sapun, waw niki, laban baru. Waw niki, sabul macay kabinan way Pohnpei. Karyawan kabina. Nanapas, speaker. Lang-lang kosakoskan koras, mayang patsayang sabul macay liupan yang ranwaj. Itumal kapyung, o wow, ang pilikak toke, melen, wali ben PUC o contoh to kung public auditor kami yang pacel chay ranwaj. Iba chota ba yang kak kulianti chumal kaun ipot o wiya at chumal kapil. O by the way, chumal wow ang toke chumal former boss Director in Treasury, Sina Lawrence. Kalangan. Ipachota po yung kak sa kach-kach. Uwiya ay chumalkapin. Meron ong kayong kabina, karyang kabina. Pwede sa mga Pilipin, besan sa ranwaj. So, siya may ako tsikang pachowan. Sa mga Pilipin, batogang ngay o lampoy. Iyach po ko, totoo. O sebenarnya di mana pacem dompoi o bagi ban kupurkan koras ewo kalap sabal mobile kupuran lolo o ucuc lihat pan yang melet Januari Pohnpei war om kempar yau bagi cai kecik beneran uc ibel manuya cuma kaping melelong speaker the Honorable Yamaguchi Vice Speaker Floor Leader, Abmelet, Chairman in Chayan ko, pwede sa palmamay totok, may inaninay o tete yung way pakan, imedeta chay kang kachipan na ranwaj. O pilkapin ng Honorable Members of Coros, 11th Legislature of Pohnpei. Kalangan ng kupramay, may mangi, totokan public auditor, kahit yung totok mangay. Pwede end result in totokan maging biyan. Pacuang kamere may iso ka magachinwangi out of the totok watch. Ipil kapil yung kalangan ni iso ko. Pwede yung tsaka kachpan week sa malaro. Pwede kak sa karakalap. Alas sa kulim kawait. Arawit iso ko. Imang kalapat mangi, I'm ready. Pwede isang niya tsakachpene o mamasin week sa malaro. Ebiltete yung meron po konwatch. Pwede niyang so may purtosang school, totok may chabin mo yam. Ebit kaliya noti. Karkareta, siya may kasal kita totok watch. Imay chumalan kit kapeng
Puyangkak, Ewang leadership in Wayne Pohnpei, Ampalian public auditing, Pueki, Sapul Machay, Toto, Mede, Tame, Nalabas Mazarin Kabanakis, Bepet, Ruasen Sapul Machay, Monikan, Dia Bangkak, Iditawen, Ruasen Kosanet, O Mede, Ibn Mensakar Kita Charan Wach, Bakaiten office kama sa Pueki Yume. Airway management, airway department, Iban Maidamangi, the Pachawan men, Iban welcome request chorus. Pueki effectiveness in the talk, Melen accountability or transparency in Sapul Machay to talk, Ibakasampan. Eli, may gachin ko prayer, Usang next week ko wala, Chailang kaki open eh. O Segiway, Chanwaran Pohnpei War, Pueki, Chailang Kinkak, Elechopaleng, Krankan Paras, Mama Director in Finance, Bachawan Tabaki, the dog watch. When Kairi Chumal Sakarata Kabina, Speaker, Wani Bangkayan, and Blue Caprayan, Kalangan ni Soko. Pueki wananso magkalap na chinchoki ang Pohnpei State Government, Pugo Kasampan, and Public Auditor. Isocha kami na may kak suchita sa pulnem such magkalap sa pulmaniki magpinta to watch. Api may kami na may kak pachabang kupuran sa koros o bagi sa pulnem sawas at melan wasakan may bangkin loya. Kalangan ini Soko, Unan Kaliye, Kapureto, kalangan ini Kabina, Karyong Kabina, Speaker, o Penene usa ko kichay koros me, kachpene pachopene, uyak yorang, arere cuma sakara. Kalangan ito mo iso na pachawan ta certificate in appointment you, kung ta kasalatan ni Tete. So uya, Sapul Machay Pangkakot. Kalangan ng Cabinet, o kalangan ng Public Auditor ka. Isoka ng kini kajiti, kajiti, nansa matay program, aswat chairman, kajiti duka, Speaker and 11 Pohnpei State Legislature, where kakya sakara. Speaker, cuma lanjut. Salamat MC. Amori bayang patro, by program of the Sakaratan. Well, the Sakaratan Kapung Lamp, which Sakaratan Music, Amor the Nila, try pound of wood. Sakaratan Music Kapung, or Wawlap, Tanguran, Erection Pohnpei. Well, Ishibama Telenim. Shamaro, the Dan-Markin Wenu, both the Benet, Dan-Markin Wenet, Dan-Tak, Dan-Kutak Putiniak, Dan-Markin Wenet, also said Dan-Markin Wenkiti, or Lang-Lang, Melon, Kasampalkan, they write a Roxoka, Wauniki, Melon, Bill, Ishogo, Onki, Ishonakan, and Wenu, the Yankat, Nankanye, Nanapas, Lang, Sharishogan, Lang, Pasapuskan, Labanmar, Lemba, Wauniki, Melon, Iran, Nanlaiden, Sharisho, or Samarogan. Wauniki Melon, Cabinet Pohnpei, the Honorable Stephen San Joseph, Wauniki Karyawan Cabinet, the Honorable Francisco Yohanich, Wauniki Melon Labalaban Government kan, Mayang Katwasaksit, Puliaban National Government,
state or local government. My implement over show because I'm one of the young Senator Kanmayang Patel, Yaranmut, Senator Ned, Senator Louis, Senator Latore, or Senator Simina, or Senator Simon, or Mami Rai Kanmayang Patel, Ejungalwa Rai. Imen Patrowan me, Sepatoranmut, Senyang Patel, the talk of Malwood. Itu wanat ini yang dengan ini tahu nanti. Kami kan patrowan, congratulations on kabinet karyawan kabinet. Amelen mana kapriyaman orang kan, kita mengiran nanti. Mai kubra, tatogan itita, mayai nominee the appointed candidate man. Echansan bertahan pali. Obilale advice and consent in legislature. Kita tahu pali. Kaiten tahu mengai. Tawasanin kosonet me ito puko legislature sabuli mani kita tinggalin ke shoulder man yang tinggalin ke sabuli mani ye advice and consent. Ye ro karong o kamanala tesu kamanala itita. Obil bawasan ko sa natin na kabina imalaman me bilang tungalan ko sa mga bandiran ko bawasan itita naman ni ikalap executive iyolutan kalap ito malaman mira chapel man ko ba shorter ka yang tungalan ko sa nagtaisong ban bila wana ka priya mana patrowan mira payama kabina karyawan kabina prayer essential legislature bill prayer imen patrowan congratulations on merit o kapung mo committee riyang committee chayan ko may chairman Perez mangat o committee Rosan mo may chairman Ned mangat. Makamitoria was to recommend all Yemenet, also the Somanaleti majority legislature. My trial should have been cut the Pato was accepted. The Moin Mactaiban cut the Pato was accepted, and my title and all of it. Area even we are capping on Melon, committee in health, Men, Rob, O Karanga, Israel, Aramaskan, Makoner, Karanga. Or recommend Mr. Benias when we are director in health. Then committee, 2 women, the member committee 2 women, if you come in, or an antium of the Shaikiti, may Shilman Lippi, when Kamanata, Mr. Benias. If I don't want, but the dog about you. Essential is someone more or Mr. Eric Paul, no your public auditor. We choose a Shakshilu Molo. We choose Kita. Committee Jayan go met women, Bill Rob, Paronga, O Pilkalawet member in legislature. Amen. If I don't want to Robukat Pondak Shanshan, the Kaitan to talk, Bangai. Tato apal ke Roberta sabul patai laramas memang bangga itu palipukan mainan kasumpan melet palian rosun mau aplikat kayu palian rosun mau ituan mana kapo patrowan ta paliu mautan komplain pantut bagi kita tam mau utan mau suatu mewat mau lebih suka panjang. Rutan komplain bantuan, bagi sabis dan kak mau, orang irai cuma kan yang leleto, enran matang aja apa itu? Yang ben terlepas pada dalam emergency room, amurun awar yang ada, doctor itu. Email patrowan ke emergency room. Hari, isurupan patrowan saya sabis, hukumai patrowan, sangi. Kami menpatrowan, mana kamu patrowan? Saya benar-benar nanti yang apa lihat ada pohon.
arada ejual may kawit ang komuterakter men patroan dahil kanan riyan to kemudian patroan me kamanaman webit komui kom teba tutuki te complain ki be meje agreement me utung komui ni ajo ni on kamanaman me reaction me utung komui kemudian patroan me agreement no en kasale yang komui kawit berkaitan tentang bangayu kemudian nanti yang forward begin making it happen o kemudian yok kalau itu reaction men and total and up there kaitan dengan malau public auditor ituan Mr. Paul yang kasale obiswo we have ban all of them national green all of them made it mangi tawdul tatawul sombar ngatar abya kali and why green patrowan it's a big shoe to fill I know Mr. Paul kasal karena itu patrowan bayi kalangan mobil patrowan itu dahil nanti yang mananti yang pergi Meron irrevan di Patrawanda responsibility kan may Patrawanda may in trailer o may in demanding area ay tungal patro manantiya o patrotulan ng pen utut ito kayo mo o kukabugat wala kang bali baka mabili o tita andang babukaw ang laut chata ay may patrowan mananti ang kailan yung mga siyawal ng pero kamanaman lang ang siyawal ay siyang riyaw mga siyawal riyaw matatawag ng pabukaw uyagi kailan men rock isperan pagma siya tutuko apon uyagi men lesson pabukaw utang pabukaw balikay o utang legislature pa utang check siya pa po na kusuman kamana kaya sansan magkumama dito wala yung patrungan tao o imen kansang tila men bilew uliyan di men kabina karyang kabina o bakon siyawad banay na ilang o kung makabahan mana kang priyamanat men Mr. Eric Paul o Morak o Mr. Stuart Benias o Morak yung patrawan dahil patrawan yung lopol-lopol o kalaman ay mas maratanan nan sabun matai program mai ketin kubria ke lengkap ketin dia kena bukan sabun matai kerjaan kebenaran min Pohnpei lengkap yang ke stau pakai masih Patrungan sekarang mula uang Pohnpei irkala buku senangkan kan ranwat dan transport ay kemal sekarang wawalap tahan kupran senangkan yang winu dan kini nanabas lapan mar lang kaitikan Kabnangwin Pohnpei Speaker Honorable Senators kan Mail Kubra Senators kan Syuta Shanti Mail Kubra po ikamere lang Mail kang kamanata sa Palmatay Leo State Human po siyang kasarap ka ako yawla. Pukolo siyang siyang hiyos. Kahit naman, wow ba ang kurang panayli.
Ranwood, wow, I cuma wow ban kubur botera kaula. Siap Yaman me kutail kat kepada Ranwood, kutail KTT ada cuma kaula. Kalangan kopna speaker pergi titau kaman maniam. Kema patrowan dan memahami ia bis suatu untuk rumah pula kita apa kau kalau men biawi pula kau I bul-bulian kopna uya banta tahu bukat ay show me bankin biawi kopna kan kawit ya kalau kami ban patrowan kaya na itu siya man kopna mapok siyang nantiya siya man kopna Ranwood option kopna tumalun kap ay show very relation pong issue pukor yawad yapipi miyo karap kayo ang public auditor malmami ay shooter mga iyang kapila o yung kapila sinuliyang tayo at tungal karaba naniray ito na siya sa patuwan patrong Tatagan Government Administration shooter man public auditor without issue one sapulman issue tatawag mau iupag ay shown sa kansuwas ang ipagi masyarakat sa kansuwas argit katla sa kansuwas yap patrowan uya kalalabag yun issue tamo kareta sapulman mutatawang kapinimutrok ay kayo naman ay takot imutrok inta miya audit kayo kontinuyaw it wasay ay batuan ang yan na wasa sabol may buko ay HE mabanu po siya tatawag arang may mangi batuan ay sobay wiyala yung kapna walo na report yun ipatuwa na may isisawis lilrawad irob ko sa pari sapul man iso apali public auditor utan paitat taulul ranwad kapila bil tiyatar iso kaiten tiyata plata sila patuwan niya po siya ka itisyo kayo siya pa siya tiyan Mia program kap yung magan mawang tayo payward program kap kalangan ng legislature Israel kamanalar sa pulmatay investment yung kotoralar walmoni yung o isyo magan apali sa patuan kamerem lukoy lap may isyo sa pulmanti kawit auditor inanan tayo kinaiso. Ranwo terbeluya ran kesumpali ubo. Momen kamana-manalan kaudan rail may tita ka. Momen terterin masuk sudah mayang patuyang. Ranwo kaudan public auditor yoiso. No wewe sapol manat
issue administration tetap akan propose bagaimana kamu being sayang pulapul uban pasaneta atau kau itu isu kalau kamu main isu utan isu kamu Superman ang mana kau lang mawuni Yevis parbi kom te kaula ramuta kom dusia manala. Karaba ipatuan wewe bitaulu lumawani. Sampar eu sama. Sampar eu sampong isu syota terapta. Administration and mo sampar eu luati terapta kamnaliti. Amebut na Pohnpei mau. Irai trok koi rakin bol yalinan aktum terapta. Sampung sidu korus rakin bol yali. Irai ramas puko banuya amui. Shon kawi. Pasan kita sam irai kawi tap komplikan trok. Por bil kakatra piti kam. Ar Pohnpei jangan. Iramo kayo kasampal ko na palieta sa Pohnpei public service system haramas mo kayo kasampal kung bambasa na kita apalimaw amutual kung tatap siyang nurse lalito alar kawit o kami patuan kawit tamo ko na o misto ko na kaiten pukon manap yun po tuntata ibigyan patuan tuntata puin mayo iraila siya nati yaman kaulo luwatan konten na luwatan o apay tawlo yung terang mo. Pilipil na ngayon kabinawala, kasansan, o yung Pilipil legislature job o kawit. Koreang Pilipil legislature job o kawit. Siya mo nang payamaw yung sirala, kailangan ng Tama speaker masa niya ang pungomere. Kaiten namba magasampal. Ada si pukaw, pui pukaw nagangkatutulan namba. Mana pukaw banwa akong pangkaranti na pil kontrakan tayo niya. Hari ramut mateba pero kita pukong kuma ada kita kuma kawit na mapo tana mapo kawit kuma mali lambagan pitiya mapo to ay kapanasya ta mo Pohnpei loya lang mapo kaya kailangan main mami patutan siya yung sa kalatang mau ko hindi ay tungkol sa kalatang bantu ito lubang puwin na lubang karata ay tungkol last na kailangan ng may description may kabila siya patuan totoo kapal na kumain tumalan kita sa pagman. Apat, may kabina tumalan mamay. Siyakap itiyata syaitan. May pukong, may banali syaitan mo kaya mitron lang. May ramot, manuay kabina tumalan.
kalangan melel kalangan tawon dak sanan an ngai ka na tumala sin tabak speaker mai kalangan mo apa dia lah investment board na isa po ng mga discussion lera rin tumal sa kalangan kalangan yang kerja untuk nak pergi kawin mesanjat. Saya kecil boleh kita macam program masuk segi hasil kelet for the session, women for kita public information and can facilitate language. All of them, kalau kita tak ada kawin, amat cuma orang kan. Ibin patrol kita irai dia ko option auditor o kembang sama kami sak marara mai kau nak baca mai nak patrol tu bawa kami sak nang kini ko kebisa. Event वगैरह sama saya program refreshment kan agak serve dan begitu adalah catching weight yang terakhir ini memulai cup dia supplement cuma pakai kalangan tu mana cakap kan spesial dia kuch payment baca wan pakai amuni bang dia pakai kuch payment baca wan dole se olianti pokoknya semua cowok ya sama baca cup pengidak tu oliapen cuma dua pisin ranch je, ye assistant secretary Moses Preacher, email bacawan ulian secretary Samu, pergi tetap kisah wajib secretary Samu pun kau kali bisa nerang. Kalau ada assistant secretary, yang ikan korus baca wasan nasional korus. Baca watan sukses pergi, cuma kaun, nayo. Saya baca mencuba ram ya baca lah staff meeting, kamur kini Masa dia, besar mereka baca presiden kita besar. Baca wan yang ini yang saya yang kena. Apa dia cakap kecepatan orang saja, baca wan. Sekarang kita baca orang semua kecepatan ni berat di sana mau komoro. Dia bagi baca kecepatan national government, befit befit MRI machine, lepas baca itu sawas reject policy. Ranwatch, ibaca wan tose orang mawat sang sekretari Samu, sekretari Nel, jadi nak mangi presiden di sekseni was di sana, kecil kuperetar mesti watch pasanti di sana macam ilmu ni, atau buat bantuan di State Department of Health Services. Nak jadi kecil yang mas presiden